Manipur Land Resources Department na mikashok notification thakta khalan khawai Tamenglong with CSO spina demand sahira. Tangkhul region li banda khalei nakama khaning saikor document misang khawai GPRN na jija kami shokhaira. Lei khayang tor Tangkhul Express Pvt pau Rinyaophi mahak Ningshen ina pamitili. Pau ping may saina nangrumsa. Manipur Sarkar Land Resources Department na mikashok P18 notification ji thakta khalan khawai Tamenglong with Civil Society Organization CSO pingna demand sahira. Notification ji constitutional masamana legal masamana kala tribal ngalei mashundi khanga sunnada hanghaira. Hangda khalei notification ni Manipurli ngalei khayor khalo kala registration twi procedure state apam saikorali ngarai chada hotnara da kashok maramna. Manipur Gapung district wi tribal nauping wuivang mihai da khalei article 371 sili paisin da ngalei li khanga sun policy tribal communities li khanga san kala tribal communities wi khamaya mazangla masapai mana gaji hangda tribal miping wi mashun ngak mikhavai governor wi yangsang khami ngakau haira. Constitutional protection di mashurla Land Resources Department wi jizu khamichi zatnang sa kahai hitharan rod khamarat shokhaura da hangmatin haira. Tamenglong CSO INU TZ LNCM TZ RNCM TL ZNCM JTWA TZ CSAT kala VACC na United Naga Council UNC li kagadom pongshokta notification ji khalan khawai kaboli nganing room da khale ngawau haira. Tangkhul region li panda khale naga makhaning bingwi document misang khawai jisha thaira. NSCN GBRN Tangkhul region Central Administrative Officer na jizu khamiati shurda Tangkhul region li panda khale naga makhaning saikorana atumwe Aadhaar card xerox copy edang soda police station dwi no objection certificate NOC kala WTR na khami work permit misang palungra document ji simik show thumra thangwelungli WTR office li misang khawai aya tarik thruk thang final notice mishoka hangda khlei valid document pingji atam mihaida khlei alungli mami sangakha khangyi action khuira da WTR GPRN hangmatin haira. Kanjuithe khangrewli mangawala kaina zadda khlei hormipam rivali Ukhrul District Volleyball Association UDVN felicitate sami haira. Kanjuithe khangrewa chili UDVN ajahon tarik madi thang felicitate kasa angranangi khuika haira. Somdal now hormipam rivahi Kerala Plaster FC li defender sada ngarewa. Ngarew ngahan hina carrier kasali Tangkhul youths li hormipam rivawi contribution li maya khangai jithaida UDVA na felicitate sa khamina da hanga. Sports profession carrier sada kwikhavai hormipam na youth pingli kasat sangam. Ukhrul town mang maningla abam ngada taidali UDVA na youth li training kami hotnara makachatli hormipam na maya khangai pongshoka. Pau hi UDVA President Obesan Jajon Mishoka. 1891 Anglo Manipur Raiwi na Manipur wi miping kajot kajang ngaphang kahai maramni thengasa khawai Justice Committee na documentation ot sapokhaira. Committee jina war materials wi kala archival document ping worshiply jithei khami hopokhaira da hanga. Hi rai juwi ina Manipur mi pingli sakazh maram kadan nau pingli thengasa khawai kasana. Justice Committee Chairman Joy Jandra Kondhaujam nakahang atumna photographs archival materials kala personal testimonies kazim gakhui otngrut khuidale. Committee jina documented accounts shaka magagala shimkur shaka pakhni wena kharjan record sakwi haira da hangan. Rai juwitili Manipuri mayor now ting phanga kada sakathat Thinka shagatum shikali patop kasang maningaka dandi kami shogachi. Manipur wi indigenous communities na kachot
phunga hai ji mujut khwing sakhwai document ka sahi terkar salakada committee jin hanga rakara thot ping wuivang mashun gala thaithang khame lenga sakhwai thotrin jan hi mashiman khangasak terkar sayada khonto jam na hanga historical documentation mangmaningla justice committee na state li nishari na sakz maramli ninga creek phongsho khaira nishari shijin khangwi hi khamkhawai pangkhamaya community engagement kala sakhamaya measures khwe khara kasathaira Imphal East Shong Security Force na nishari lei kasanaw kanili tukhui haira anina hai kasaw world is yours WY tablet packets hangji shatta chiko kg khani shikha kala cash luba 38 likes khwimi haira operation ji Khommi Dok Sorok Mapal Hengang Police Station we ajingli khawana Manipur Police Horthangathor Bulletin Athishurda Tukhui Gahai Khaniji Muhammad Itham Khan Zingum Thumrada Chiko Kala Jawren Dalagoho Raju Khan Zingum Hangmadi Dakha Ani Khanini Khomindok Sorok Mapal Imphal East District Wimina Nishari Taraka Haidale Gaji Border Security Force Wibao Samphangda Imphal East Commandos Hengang Police Anti-Narcotics Task Force Kala 164 Battalion PSF with teamna apam jili Guptang Surprise Search Operation Khawana Dahanga Muhammad Idham Khan Wishimli Team Jina Lupa Lak Magada Shini Tinghang Pangada Khani Cash Kala WY tablets packets Tumrada Chiko Tumhai Kasa Sampanga Raju Khan Wishimli Lupa Lak Tara Tinghang Pangad Cash Kala WY tablets Hang Panga Tumhai Sai Authorities na take a kuya shurda Ariji International Lenganon li lupa crore khani shikagara kala ani wili lekasa lupa jila nisha leina ungkazangrada ningmonga Nishari lupa mobile phones kuimida ani khani li Hengang Police Station li misanghaira Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Amendment Act 2023 wa jingli case thasanghaira Bihar Assembly Polls Miksho Khani Thang Sara da Jisha Thaira, Polling Jig Ngapei Direct Thurukala Trada Akha Thang Sara, Trada Mati Thang Khanmet Shanra da Chief Election Commissioner Ganesh Kumarna Aya Jishat Mia. Vote Kashan Khanawa Round Khani Masarang Laka, Postal Ballots Shan Gopalungra da Hanga. Phrase Kareli Bihar Assembly Constituencies Shaka Magada Akawi Kala Phrase Kakhanili Assembly Constituencies Shaka Magada Khaniwi Polling Sara Bihar Election Hina Election Saikorowe Avu Mother of all Election da Nada Kumar Nahanga Zat da Khalei Bihar Assembly we atam ngapei Tarik Magada Khani Thang Paihauki Kachina Bihar Li Constituencies 243 lay Chili Khani scheduled tribes wuivang gala Tumrada Jishat scheduled castes with reserve saya. Manipur Legislative Assembly Secretariat na lupa crore magada juko kwe shoka gaji pao mamashung manada ngahan kahaira. Lupa 29 crore kaya gaji gala chiling sunda shijin kangwi ning kamong pao India Today NLP 26 tang pong shoka. Kala chiwi ina media katinala pao ngayaw kahaiji mamashung manada nghan kahira. Protocols and Media Relation Officer in Charge Manipur Legislative Assembly Deputy Director and Robindro Singh na Mikashok Secretary China Third Kamili Kahang Chikatha Lupa Kwi Kashok Malaymana Robindro na Kahang Pao Kami Bingna Mapong Mirang Laka Assembly Secretariat Li Ngating Kakwi Malay Tuda Yarili Ting Wing Sak Hawa Report chi Mamashung Mana Kaji Hangda False Claims ji Kalan Kavai Maningaka Third Kami Shokavai Pao Me Ping Li Hanga Manipur Legislative Assembly na Yarili Transparency Accountability Kala Integrity Aina Otram Ngatira Kaji Hangsanga Latluida Ajewi Kamataya Pao Ping Manipur Land Resources Department na Mikashok notification thakta khalan khawai Tamenglong with CSOs ping na demand sahira. Tangkhul region li banda khalei nakama khaning saikor document misang khawai GPRN na jija kami shokhaira.
อาจิวิเปาฮิลิงกจังไฮระเปางนาดักเลยนัทุมไซโครลีริงกพากะละคำไฮซิมิกชองซาเซริม